Kiro imwe uretingiguraga kuota ka mutu murithi na kiangai murithi twakumenyera andu makirinyaga ni megukua ni ng'aragu tondu ibinda tariri ciana ni ibingire cukuru tandi na mikandamia 30 na ndirevokete mwana wakwa agicoka cukuru mbure ngandamia icu nigu ndimuribire balance nurona murithi nginya basari itiri ciauma tugakirigwa ni twika atia ngandamia irauma ciringi 180 na ni ciakinyaga ciringi 200 kumucaina aturaga tuguragira guku ngandamia ebinda riri ni turaigura no turagura na mbei ya kibao na 30 na tutirona wa gwitwara tondu kampuni ira iroka gutugurira na cio iroka kugura ta gucokaniria andu mbia kwa gwitira tutethia no na turarigwa ni cia kingandania ndeto cia ngandania mbere twaguragirwa niri cia kinya yonegana na kibao ria twagura ni kampuni etagwa Lipua umundi uyu ngandania igwete ona abauga atira yoneka ta kairo eteka wega kairari 50 igwo mundu igwete acikurukite kibao niko kibao ni mundu akwa korathia ati kora thaitha na kibao kiwa rimwe iratura nguria kwa thina cio ugacoka nacio tiramikana nika tukumitama bwana Johnson to turakona maita wayo ni ndui na ngori atiriri thikari yeku nindi yatuma tuga mukandamia mtwari kutogura kilo igire kilo masiringi 20 wanacio ari baba taisa weka mugundani ucu ono iguro na ndawa ithuite twathinani pio kandi atume thinani ikaria ezoje makandamia bio tene itheru itucuthie pio tondu tirondu ungi tondu riu ni thina turaria tena makani mara masiringi 190 umwe mara masiringi 20 tigane kangairite ciana na miti 30 thirikari tutetheririe ngandamia ibande ini ngandamia tukorwa tugitegemeana na riu tutiti kindu riu guku turaria thina muno wa ngandania tondu Lipua niyo iratuguragira ngandania wega no muthi uyu Lipua yaugite kubingura mweri muthiru ndiabingura irauga kubingura mweri uyu turaterera irauga riu ikubingura next week na next week yakinya makauga makabingura mweri ucio ungi turagurira kibao na 30 na riu tene twaguragira 120 muno mundu uria na mbia ari na ena miti ya mikandania ari na mbia umuthi uyu na winayo ni uroria